Dobrodošli na kanal Eko televizije i u još jednu emisiju Razgovor sa povodom. U okviru današnje emisije predstavit ćemo vam jednu zanimljivu knjigu. Imaćete priliku nešto više da saznate o košarci, o povredama, ali da ja ne bih govorila o tome, više će vam reći moj i vaš gost Marko Dozet. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Vi ste inače menadžer profesora Petra Hrkića, koji je napisao nekoliko knjiga, ali mi danas govorimo o ovoj koja je posvećena nauci o igranju košarkaškog pokreta i kretanja. Jeste, profesor je dugogodišnju ima saradnju sa našim poznatim playmakerima, počeo od Saleta Obradovića, Saleta Đorđevića, Milana Tomića, Zorana Sretenovića. Profesor je dugo godina radio u mnogim našim klubovima, imao je tu čast da bude u stručnom savjetu 1980. godine kada je naša reprezentacija jedini put osvojila olimpijsko zlato. I on je neko svoje iskustvo koje je dugo godina, što se kaže, isticao i znanje stavio u ovu knjigu. Moram da napomenem da je profesor u, da kažem, skorije vreme radio sa košarkaškim klubom Žitko Basket, koji je pre par godina osvojio bronzanu medalju, to je juniorska ekipa gde je igrao Bogdan Bogdanović, koji sad cela Srbija zna za njega, i Luka Pajković, koji u Americi igra u koledžu. Neke stvari ću reći koji su u ovoj knjizi, koji su, da kažem, neophodne su te gradacije da bi naši igrači, playmakeri, šuteri bili na daleko većem nivou i sami smo svedoci da zadnjih 10 godina jako malo igrača koji odu sa naših prostora naprave, da kažemo, veće karijere u Evropi i svetu. Profesor smatra da je zadnjih 10 godina ta šablonska košarka koja se igra i ovde kod nas i u Evropi dosta stopirala razvoj playmakerske pozicije. Sad ću navesti ovih 10 gradacija koje je profesor ostavio, što se kaže, pod, da kažem, najvažnijim stvarima u ovoj knjizi. Znači, tih 10 gradacija moraju da se prođu da bi se stvorio igrač poput Saleta Đorđevića i sad Miloša Teodosića. Pod broj 1 izvođenje, pod broj 2 izvršenje, pod broj 3 upotreba, pod broj 4 primjena, pod broj 5 manifestno ispoljavanje, broj 6 interpretiranje, broj 7 kreiranje. I dolazimo do broja 8, tada tek dolazi do tog pojma igrača. Pod tim brojem 8, znači kad se dođe do tog pojma igrač, tu imamo 4, da kažem, podele. Igrač organizator, organizovani realizator, broj 3 realizator i organizator i pod broj 4 njihove kombinacije. Tek kada se sve to prođe, onda dolazimo do broja, da kažem, 9, to je američki termin playmaker. I kada se ta 9. oblast gradacije prođe, dolazi do 10. tog pojma playmaker. Profesor je, znači, mimo ove knjige koja je napisana 2008. godine, napisao teoriju košarke, to je jedno kapitalno delo od 1500 strana. Znači, komotno mogu da kažem, jedini teoretičar na ovim prostorima vezano za košarku. Napisao je didaktiku koja će ove sezone izaći i metodiku. Moram da kažem da sve ove stvari koje sam rekao za ovu playmakersku poziciju ove gradacije ne mogu da se uopšte da se sprovede u delu dok jedan novi trenažni proces ne dođe. I onda dolazimo do tih povreda koje su zadnjih 10 godina dosta učestale. Mi smo imali tu kliniku u junu mesecu gde je došao profesor Perić koji je održano divno predavanje kako sprečiti povredu ukrštenih ligamenata. Ja se izvinjam, da li nam možete reći sad nešto detaljnije o samim tim povredama i kako je to ako se uporedimo recimo sa nekim zemljama Evropske unije koje su isto poznate po košarci? Da li su kod njih uobičajene te povrede kod mlađih igrača? Divno pitanje. Ja moram da dam jedan primjer. Znači, Španija, slobodno mogu da kažem, od 14. već godine itekako vodi računa o svojim igračima. Oni su veoma disciplinovani. Oni imaju veoma ozbiljne lekare koji doziraju treninge. Kod njih
stvarno imam dosta prijatelja koji su tamo i igrali, neki i dalje igraju. Nema teoretske šanse da se dogodi što se dogodilo kod nas. Evo, svi smo svedoci samo zadnje 4 godine, znači da ne navodimo imena koliko mladih igrača je moralo da ode u tim klinikama, neki su u inostranstvo otišli se operišu te ukrštene ligamente, isto je ta povreda diskus hernija, problem leđa. Znači mi moramo i preko državnih organa da reagujemo da bi zaštitili naše nacionalno blago. Kao što su ove knjige nacionalno blago, znači knjiga koja je ispred nas, upravo govori o tom kontinuitetu. Znači kontinuitet stvaranja playmakera i bekova šutera. Znači, i ove gradacije koje sam ja naveo. Tako isto i te povrede. Znači mora da dođe do menjanja te metodike treninga. Znači sad u decembru mesecu će izaći ta knjiga. Mi ćemo i objaviti taj spisak igrača koji su na jedan jako ružan način nisu napravili karijere koji su mogli da naprave i definitivno metodika treninga je zakazana na našim prostorima. Moram isto da kažem da naši vodeći klubovi u Evropi ne bi uopšte neki veliki nivo dostigli da nema stranaca. Ja sad kroz ovu izjavu ne želim nijednog stranca sada da napadam, znači ništa lično. Meni bi daleko draže bilo da naša deca su nosioci naših najvećih klubova. I Zvezde, i Partizana, i Radničkog, i ostalih klubova. Dobro, a zar nije normalno da se kupuju, da upotrebim taj izraz igrači i razmenjuju? Pa vidite, evo kad pogledamo te inostrane ekipe, eto Real Madrid je ove godine igrao najlepšu košarku, eto nije imao sreće u finalu, izgubio od Makabija. U Real Madridu, kad se dovodi stranac, znači, on ne mora baš duplo, ali sigurno 30% da bude bolji domaćih igrača. Kod nas dosta je dolazilo stranaca koji su ozbiljni novac uzeli, a nisu pokazali taj nivo za taj novac koji su plaćeni. Znači, mnogi treneri mogu da kažu, evo ovo što sam ja sad rekao, znači u Partizanu, što se tiče playmakerske pozicije, igrač koji je stvarno opravdao i novac i minutažu je Bome Kaleb, koji sad eto je uzeo makedonsko državljanstvo i igra za tu zemlju. Te godine je Partizan otišao na Final Four i stvarno je fantastična bila ekipa. Hoću da kažem, znači, da bi mi stvarali playmakere, da bi stvarali bekove, potrebno je, mimo ovih gradacija i mimo nekih novih stvari koji moraju da uđu u košarku i koji će ući već od ove sezone, ne da kažem, to ne može naglo i svi smo toga svesni. Znači, mora da se napravi jedan sistem. Znači, moraju da se doziraju treninzi. Ja moram da kažem da i profesor i mnogi naši treneri i, da kažem, košarkaški radnici smatraju da je definitivno jugoslovenski konceptualizam, da je kraj njemu i da dolazi na scenu znači, nove stvari, upravo ove knjige, koji njih ima 5, i profesor je mimo tih 5 knjiga jedini čovjek s ovih prostora koji je napisao viziju razvoja srpske košarke i napisao elaborat reprezentacije. Znači, mi moramo takve ljude koji su, mogu slobodno da kažem, budućnost naše košarke, samim tim, znači budućnost naše nacije i svega, moramo te ljude da čuvamo, jer oni su stvarno uradili nešto za ovu zemlju. Znači, ovo su nacionalna blaga, to vezano za košarku, i mi moramo profesoru Hrkiću da omogućimo u svim gradovima. Eto, mi smo sad u Subotici, ja sam dobio informaciju od vas da je posle dugo godina vaš Spartak u prvoj ligi. Ja se nadam da će i ne samo ove godine da igra, nego kao i ova knjiga u kontinuitetu da bude dugo godina u prvoj ligi. Pa i mi se nadamo da će nastaviti da bude uspešan. I da ćemo, kao i do sada, jednu divnu saradnju napraviti sa svim trenerima, da se u Subotici stvaraju fantastični playmakere. Evo i ovaj jedan dečkić, nećemo da mu kažemo ime i prezime, da ga ne pokvarimo. Dosta klubova iz Beograda njega traži. Znači, on stvarno dečko vredi i on je veliki potencijal. Što znači da bi ova knjiga, u stvari bilo bi dobro da je kupe treneri i sami igrači da nešto nauče? Pa jeste, da kažemo, to je prvenstveno knjiga za trenere i za taj, da kažem, stručni štab, jer upravo kada treneri, oni će kroz ovu knjigu dobiti jedno veliko znanje i kad to budu preneli na igrače,
automatski oni kroz to afirmišu i svoj grad, i svoj klub, i njima se diže cena na košarkaškom tržištu. I oni zarađuju, i njihovi igrači, i ne možemo ništa bez agenata, to jest menadžera. Eto, to je. A koji su to novi koraci, kao što ste malo pre rekli, nove stvari koje treba da se usvoje? Pa ja jedan deo, znači vezano za to mogu da kažem iz svog ugla, veoma ozbiljnije stručnije, to može profesor Petar Hrkić da kaže. Iz mog ugla, eto ja imam 10 godina pratim, da kažem, naše košarkaško tržište. Definitivno problem je između 16. i 19. godine, gde se ne radi onako kako bi trebalo da se radi. Igrači jako mladi ulaze u teretane, jako mladi. Doziranje treninga je jako, da kažem, alarmantno. Mnogi naši klubovi ne poštuju reč lekara. Svi smo, eto, svedoci zadnje samo 2 sezone šta se izdešavalo u našim vodećim klubovima. Neke igrače iznose na nosilima, neki ne mogu ni da završe sezone. Tako da svaki klub u našoj zemlji mora da ima ozbiljnog lekara koji će imati, da kažem, najveći autoritet i čak i u nekim momentima, ne u nekim, nego u mnogim momentima, da i veću, da kažem, ima reč od trenera i da se njegovo mišljenje daleko više ceni. Još jednom ponavljam, Španija je toliko taj sistem napravila dobar da oni ne samo da stvaraju igrače u kontinuitetu, nego oni su napravili kroz te škole košarke, oni su napravili, naravno, manji obim rada nego u mnogim drugim zemljama. Znači, taj obim treniranja koji je Španija smanjila, oni su svojim igračima omogućili da kroz taj vremenski period koji su pre provodili u salama, teretanama, gde već, da imaju razonodu. Jer mnogo je bitno da igrač, vraćam se, znači od 16. do 19. godine, ima razonodu. A ne da bukvalno oni se pretvaraju u robote. I to je veliki problem. On jednostavno taj neki svoj vremenski period životni nije proživio kako je trebao da proživi i onda dolazi do tih stvari koji su prisutni u današnje vreme, povrede. Da li biste mogli da nam kažete nešto o tome koliko sad vek našeg igrača da može da igra, a koliko je to u Evropi? Jer da se nadovežemo na ove povrede. Da li zbog toga mladi igrači ranije prestaju da igraju, ako bi mogli još da imaju, ne znam, nekoliko dobrih sezona? Fantastično pitanje. Ja moram da kažem da 90% naše populacije Srbije je poreklom, znači, dinarski prototip ljudi. Znači, visoki ljudi, jaki, znači, iznad 185-190. Mi moramo da kroz ozbiljne lekare, difovce, znači, profesor Petar je završio 3 fakulteta. Znači, završio DIF, završio najveću tu trenersku školu, crvena licenca i završio višu pedagošku. Znači, mi moramo ozbiljno da imamo i lekare, i difovci, i pedagogi, da bi prišli igračima. Kada dobro priđeš igraču i kada se dozira trening, u zavisnosti od njegovih fizičkih predispozicija, automatski igrač dolazi do maksimuma i jako više sezona će igrati u tom ozbiljnom nivou, da kažem u tom zenitu, nego u današnje vreme. Naši igrači 32-33 godine, to je, da kažem, vrh vrhova za njih, nema šanse više da igre. A u stranim zemljama još najmanje 5 do 6 sezona. Ali oni ne igraju 5-6 sezona, što bi mi u košarkaškim krugovima rekli u žargonu, da bi uzimali novac, na foru, naše igra na iskustvo. Nego on stvarno ozbiljno igra košarku i nema tu, znači, neke prevare. Znači, mi moramo 3-4 čoveka u svakom klubu da imamo iz različitog sektora. Znači, da imamo difovca, lekara, da imamo znači, jednog pedagoga koji će sve to da isprati. To je jedini pravi put.
Da li bi nešto mogli da nam kažete o samim ovim košarkaškim pokretima? Pošto, mislim, izuzetno je stručna knjiga, ima puno tema, ali nekako malo o tim ključnim i ovako zanimljivim. Pa ja ću da navedem neke datume. Znači, profesor je dugo godina radio sa Zoranom Sretenovićem. On je i naš reprezentativac i imao je tu čast da igra u najboljoj ekipi u bivšoj Jugoslaviji, to je bila Jugoplastika Splitska. Profesor je dugo godina radio sa Zoranom i Zoran je u martu mesecu 1988. godine taj naučni pristup koji profesor Petar ima nad svojim igračima pokazao u Zagrebu kada je Jugoplastika igrala protiv Cibone. I on je postigao tu čuvenu trojku u zadnjim sekundama utakmice. Čuveni Dražen Petrović ga je čuvao i postigao je trojku sa 7,5 metara za pobedu. Tom trojkom on je pre svega i sebe afirmisao i tu ekipu i nagovestio i na domaćoj i na evropskoj sceni dugogodišnju vladavinu te ekipe. 3 kupa šampiona za redu. To je bila jedna sjajna generacija i sa Tonijem Kukočem koji kasnije igrao i u NBA ligi i uzeo tolike prstene. I Dino Rađa koji je isto bio zajedno sa Divcom u toj bivšoj Jugoslaviji među najboljim centrima i Duško Ivanović koji je sad i trener i uvek se bori na tom Final Fouru da uzme taj najveći trofej kup šampiona. Znači, Zoran je bio vođa te generacije. Profesor je stvarno dokazao da taj njegov naučni pristup koji on i dugo godina radio u bivšoj Jugoslaviji, on je to isto iskustvo preneo na Bogdana Bogdanovića gdje nije nešto puno vremena imao da radi s njim. 1 godinu je radio s njim dok je profesor bio u Žitko basketu i Bogdan je kasnije, znači on je bio i najbolji strelac tog juniorskog prvenstva i on je otišao posle u Partizan i evo sad ove sezone pokazao svoj raskošan talent. Moram da navedem još neke datume, znači 1992. godine Saša Đorđević je postigao tu odlučujuću takođe isto trojku za pobedu i Partizan je uzeo kup šampiona. 1997. godine isto mesto, isti šut protiv Hrvatske. Znači, taj šut je profesor radio sa njim i puno je radio na koordinaciji. Tako da profesor je definitivno na tim primjerima možemo vidjeti da je doktor košarke i da je on jedini čovjek na ovim prostorima koji može da edukuje i trenere i igrače. A zbog čega je ta edukacija njima toliko bitna? Mislite na trenere? Pa mislim na trenere. Pa veoma je bitna. Možemo da pogledamo i u NBA ligi koliko su treneri učili tih vodećih trenera i Petar Rajlija i more njih ima trenera da sad ne navodim. Znači, jako je bitno da neko ko je to svoje trenersko iskustvo ispekao, što se kaže, zanat na nekim igračima koji su to pokazali i u vodećim klubovima našim i evropskim. Jako je bitno da treneri uče od njih. Znači, to su ljudi od kojih stvarno, kad čuješ njihovo predavanje, evo sad je profesor u junu mesecu baš pričao o ovoj knjizi stvarno sa naučnog aspekta. Ja ne bi smeo o tome da pričam, jer on stvarno do tančina to će ispričati. Eto, ja se nadam i do nove godine da će posjetiti vaš grad, da dođe da obiđe ovaj divni grad košarkaški. I, znači, profesor smatra da kada se edukuju naši treneri, kojih ima dosta, kroz tu edukaciju, još jednom ću ponoviti, igrači će dosta napredovati i kroz taj napredak kreće afirmacija i ekipe i tog grada i automatski naše zemlje. Mi nismo radili od raspada Jugoslavije koji se dogodio 1991. godine. Mi nismo oživljavali naše košarkaške baze. Jako se malo u salama radilo na tome da se i Subotica, gde se sad nalazimo, i mnogi gradovi, znači što se kaže da se spustimo dole do Prizrena, da se ožive. To je moje lično mišljenje, ja sam protivnik ove Jadranske ligi. S prostog razloga, jer je meni draže da Partizan i Zvezda dođu u Suboticu, a ne da dolaze u Šibenik, u Zadar. Znači, nisam nacionalista, nisam šovinista. Znači, kažem, naše baze, to je veliki sad jedan, da kažem, projekat na kojem mi radimo, da se ožive,
upravo oživljenje naših baza idu kroz ove remek dela, ove knjige i seminare koje će profesor održati u narednim godinama. Jer ovih 5 knjiga je početak nečega novog. Jer mi kroz taj početak mi moramo da napravimo jedan, pre svega, jak temelj. A taj jak temelj su upravo ove knjige koje trebaju da sve gradove u Srbiji, da kažem, probude iz tog zimskog sna i da oni krenu od svojih, hajde da kažem, najmlađih tih selekcija, pionira, kadeta, da se pre svega promeni ovaj sistem koji, znači, pokazalo se već zadnjih 5-6 godina da nešto u tom sistemu nije u redu. Jer mi na jedan jako čudan način od 18. do 21. godine gubimo igrače. Mi nemamo uopšte informacije koliko je igrača otišlo iz naše zemlje od 18. do 21. godine. Da li su oni otišli da igraju po Evropi, da li su otišli u high schoolove u Ameriku? Mi nemamo te podatke. Ogroman broj igrača je otišao. Upravo moje sledeće pitanje bi bilo malo slično na ovu temu. Svi se sećamo Dražena Petrovića, imao je tragičnu sudbinu, fenomenalan igrač. Spomenuli ste Rađu, Vlade Divac. Oni su postavili neke temelje u onoj bivšoj Jugoslaviji za sve ove nove mlade igrače. Pa da li možete da date jednu kratku ocenu, znači od tih 90-ih do danas, gde je naša košarka? Da li se mi polako vraćamo, recimo da budemo ono što smo bili nekada, ali stvarno da proizvodimo te predivne igrače ili smo se uljuljkali onako malo u tome da smo dobri? Ja moram da kažem, kad ste spomenuli Dražana Petrovića, definitivno on je stvarno bio fantastičan igrač i u svim klubima u kojima je igrao bio je vodeći igrač i, što se kaže, košarkaški vođa. Naša zemlja, da kažem bivša Jugoslavija, te čuvene olimpijske igre 1992. godine, meni je jako žao, ja sam tada imao 7 godina, što nije se odigrala ta utakmica između bivše Jugoslavije i stvarno tog najvećeg Dream Teama, znači to je najbolji Dream Team gde su igrali i Jordan, i Magic, i Bird. Verovali ne, ta 3 igrača imaju 14 NBA prstenova. Ta utakmica bi bila kruna košarkaške igre od kad je osnovana na našim prostorima 1923. godine, a u Americi 1891. godine. Ja moram da vam kažem, taj jugoslovenski konceptualizam koji je bio, znači mi smo imali jaku Cibonu, imali smo jaku Jugoplastiku, Partizan, Zvezdu. Hajde da kažem i još neki klubovi su bili jaki, to je bivšoj Jugoslaviji, Zadar, ajde dobro, Šibenik je već i počeo da se osipa kad je Dražan otišao. Znači, bilo je mnogo jakih baza. Opet se vraćamo na baze. Znači, Jugoslavija je imala, to je iz mog ugla, da se ne bi profesor naljutio, znači, ja smatram da postoje 2 vrste košarkaških trenera. Postoji selektor trener i formator. Od raspada Jugoslavije Srbija je jako malo napravila trenera formatora. Tu je najveći ključ problema. Znači, u Valjevu je bio Luka Stančić, u Kraljevu je bio Kime Bogović, u, da kažem, još nekim gradovima, znači, bio je Mikica iz Kragujevca. Znači, to su ljudi koji su stvarno stvarali igrače, koji su posle odlazili u klubove i dokazivali se i pokazivali su to nešto što su im on dali, znači taj neki pečat, koji su oni kasnije znali da se afirmišu na pravi način. Bivša Jugoslavija je brojala 24 miliona stanovnika. Sami smo, to je ogromna jedna baza igrača, koliko je bilo klubova. Nas sad ima 8 miliona, 4 puta manje. Kažem, Srbija ima toliko stanovnika. Mi moramo da se okrenemo toj bazi, jer upravo ove knjige, sad koje izlaze, su jedan pravi temelj, jedna prava stručna štiva, gde bismo se mi odvojili i izdigli u odnosu na sve bivše republike iz Jugoslavije. Slavko Trninić je u Hrvatskoj napisao mnoge knjige. On je, na primjer, košarku podelio na poslove. Profesor se naravno ne slaže sa time, jer košarka nije, da kažem, da se svako podeli neke poslove, nego je ona igra igara, što i pokazuju, na primjer, Jasikivičius je 2004. godine, kad je igrao za Makabi, pokazao šta je playmakerska pozicija.
Oni jesu imali te godine fantastičnu ekipu i sve, ali to je jedan poseban nivo bio igranja. I on je tada doživao najveći zenit u svojoj karijeri. Takođe, moram da kažem, kad ste već spomenuli i te sisteme i sve, iz sekunda u sekund košarka napreduje. Veliki problem u Srbiji je košarkaška oprema, koja je izuzetno skupa. Mi danas ne možemo da se bavimo profesionalno košarkom ako dete nema nekvalitetne, među najkvalitetnijima, što se kaže, patikama, znači moraju da budu duboki, da čuvaju zglobove, da čuvaju ligamente. Moraju adekvatno da se hrane, moraju da imaju opremu, znači to iziskuje veliki novac. Roditelji su u velikim problemima jer ne računam, znači tenis je, mogu da kažem slobodno, i najskuplji sport, ali košarka ide ka tome. Samo da odete do radnja i da pogledate kolike su cene šorceva nad majici. Znači mi takođe, mimo ovog sistema koji sam ja rekao o tim zdravstvenim komisijama, znači o tim profesorima koji tekako moraju da se bave ovim problemima koji su okružili našu košarku, mi moramo da se bavimo tom opremom, ishranom, jer upravo, da kažem, ako je 80% problema naše košarke taj zdravstveni deo, isto u jednom drugom, da kažem, smeru, preko 50% je problem jednostavno oprema, koje, mogu slobodno da kažem, ja izuzetno pratim i te cene i, da kažem, i trendove, i Nike, Adidas, zadnjih 7 godina sigurno preko 30% su poskupili i cene patika i svega. Pre, na primjer, 50 godina nije baš toliko bilo skupo kao danas. Znači, mi moramo, da li kroz savez, da li kroz neku drugu organizaciju, da napravimo kad naši klubovi preko te organizacije uzimaju opremu, da bude od 10 do 15, da kažemo 20% jeftinije. Jer to su sigurni kupci koji kupuju opremu i, znači, primjer Adidas ili Nike, kad zna da će od strane srpskih klubova imati sigurno u toku jedne sezone prodaju preko 200-300 šorceva nad majici, može da stavi popust 20%. Ali oni znaju da svake sezone će oni to kupovati. Tako da to je jedna računica i opet se vraćamo na taj jedan celokupni sistem koji definitivno mora da se menja i ja se nadam da će u narednim godinama doći do toga. Hvala što ste bili gost emisije Razgovor sa povodom. Hvala najlepše i nadam se dugogodišnje saradnje. Poštovani gledalci, bilo ovo sve. Ostanite uz naš program.